Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke Sarkar Jilla ke Balasyong ya ke Jingelang ke Henyoterik ubnai kela lingkot arajar arpuar kala shimnya ke rai ban penyaj bet syakmat ya ke Jingrakhe dapsan posnam jong ke Jilla Meghalaya ke ban salong ha ke arpuwai terik ubnai kela lingkot arajar arpuar wadah pedeng ke Jing perking ya ke Jingelum ba na ke Jingwan linshop jong kenyang Jingpang Omicron jong COVID-19. Usembut Menteri Rangba jong ke Jilla ubak Preston Tinsong haka jingya keren bat kilat pathai khubor hadin balawai ke Jingelang Ulayathu baka sarkar kala bensyat haka Chief Secretary jong ke Jilla ke Kong Rebecca Suchiang ban pet ya ke jingya bet ke program rakhe haga ni ka sngi bat ban pet dru ya ke jing penduna ya ke jing bon breu Benia bon ke tegi shem ba la kumnu namar arpoi terik ke deka jing dap santos den ke Jilla ke jong Tingi ya shimi karai bala long sekumnu kumnu ka celebration ya ke jingtap santos den ni hapan ya state level district level in hapan ya tang baya kata ni ai ke direction saya chief secretary kunju deputy commissioner skin walk out ba kan long risky ba kan long ba bol beri pala kat kum ke jing pet joki bahkan umdon kanu kono ke infection kanu kono ke jingma kanu kono ke jing spread lada jia ba ni celebrate ya kaneka jingdap sampus nem jone Jilla ke jongi haka arpo itu te kita berfait ni IT hapo i chief secretary bat habat kunjur hapo jong i deputy commissioner next week in session ngat skin sepen benai ke detail next week in session biar review meeting natangin sa IPC ya gitu